Uhawe ikaze mu makuru agezweho muri uyu mwanya duhere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho umutwe wa M23 n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byahanganiye muri groupement ya Kibumba teritwari ya Nyiragongo kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu. Imirwano yabereye mu gice cya Kimanyoka na Kanyamahoro, aho ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigizwe n'abasirikare b'iki gihugu FARDC, umutwe w'iterabwoba wa FDLR n'imitwe ya Wazalendo ryari ryashinze ibirindiro. Perezida wa Societe Civile ikorera muri Nyiragongo Jean-Claude Mambo Kawaya yavuze ko inyeshyamba za M23 zakomeje kurasa amakompora menshi ku birindiro byinshi bya FARDC ndetse na Wazalendo mu mujyi wa Sake no muri Mubambiro muri teritwari ya Masisi, naho habyukiye imirwano mu gitondo cyo kuri wa gatanu nyuma y'indi mirwano ikomeye yabereye Sake kuva ku munsi w'ejo. Abatuye mu bice byegereye hari kubera imirwano bahungiye mu mujyi wa Goma uri mu ntera y'ibirometero hafi 23 uva Sake cyangwa se uva muri Kibumba. Bitewe n'urusaku rw'imbunda ziremereye bari kumva ndetse bakomeje no kumva kuva mu gitondo cyo kuri wa gatanu, nyuma yaho M23 yifashe umujyi wa Sake kuva ku munsi w'ejo kuwa kane, yesi itangaza ko ifite umugambi wo gufata Goma kugira ngo ihagarike akababara abaturage batewe ndetse bakomeje guterwa na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu yandi makuru tutarava mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, reka tubabwire ko abasirikare batatu bari mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo MONUSCO bakomerekeye mu mirwano y'ihuriro ry'ingabo z'iki gihugu n'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu mujyi wa Sake. Abasirikare bakomeretse n'abakomoka muri Guatemala nk'uko ikinyamakuru Actualité cyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyabitangaje. Abakomeretse kuri uyu wa kane ni amakuru ataremezwa n'ubuyobozi bwa MONUSCO cyangwa se urundi ruhande ruri muri imirwano, gusa M23 yo ishimangira ko abasirikare bari muri ubu butumwa bihuje n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo bayigabeho ibitero. Ubutumwa bw'ingabo za MONUSCO ntibuzemerera kugaba ibitero keretse kwirwanaho mu gihe zaba zishotowe. Iyo zigabye ibitero ziba zirenze ku masezerano mpuzamahanga. Gusa umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ni Antonio Guterres atangaje ko intambara ishobora gukomeza kwaguka ikazakwira akarere kose ka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko iherereyemo, ndetse agaragaza ko impungenge ziri ku baturage cyane bakomeje kugira ingaruka ziterwa n'intambara by'umwihariko ikomeje gushyamiranya igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe wa M23. Naho mu yandi makuru akomeje kugarukwaho, umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper yatangaje ko imirimo mu karere ka Rubavu ikomeje ndetse asaba abaturage bajya mu mujyi wa Goma gukoresha imipaka izwi mu gihe bagomba gukomeza kwirinda ibihuha no kumva inama bahabwa n'abayobozi akaba arizo bakomeza kugenderaho. Uyu muyobozi yabitangaje mu gihe intambara mu nkengero z'umujyi wa Goma ikomeje ndetse bamwe mu baturage hamwe n'abanyamahanga bakaza mu Rwanda batinya ko ibintu bishobora kuba bibi umunota ku wundi. Ndetse Meya Murindwa yavuze ko batarakira impunzi zihunga imirwano, kabaza ari abantu bafite ibyangombwa byambukiranye umupaka, nubwo nta mubare utangazwa wamaze kwinjira mu Rwanda ku mupaka munini uhuza Goma na Gisenyi. Hari abanyekongo bafite ibikapu, hari n'abanyamahanga bakorera imiryango mpuzamahanga itandukanye. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu avuga ko akarere gatekanye mu mujyi no mu cyaro ndetse abaturage bakomeje imirimo nk'ibisanzwe. Mu gihe imirwano yakomeza hakagira abaturage bahungira mu Rwanda, umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper yavuze ko nta kabuza rwose biteguye kwakira impunzi. Uretse abaturage bafite ubwoba bakaza mu Rwanda, abatwara ibikamyo bipakiye ibicuruzwa bamwe barimo gutinya gukomeza kujya igoma nyuma y'ubwoba bafite bw'uko umunota ku munota ashobora kuba ikintu kibi gishobora kuba cyabagiraho ingaruka nko kuba bakwamburwa ibyabo cyangwa se bakaba bakwicwa. Reka tubabwire kandi ko abanyarwanda bavuga ko nubwo bumva ibisasu bikomeye mu nkengero za Goma badafite ubwoba kuko bizeye umutekano mu Rwanda. Imirwano ikomeje kubera mu nkengero za Goma, intambara irabera Isake by'umwihariko mu burengerazuba bwa Goma, naho mu majyaruguru y'Iburasirazuba irabera mu kibaya hafi y'ikirunga cya Nyiragongo mu birometero 20. Icyakora hari indi mirwano mu majyaruguru ya Goma hazwi nka Mugunga ndetse na Rusayo munsi neza y'ikirunga cya Nyiragongo. Mu yandi makuru akomeje kugarukaho nuko i Buruseli mu gihugu cy'Ububirigi umwana w'imyaka 14 y'amavuko yafashwe yitegura kugaba igitero ku musigiti. Abayobozi muri iki gihugu bavuze ko umwana w'imyaka 14 ukekwaho kuba afite ibitekerezo bikabije by'ubuhezanguni yabaze gutabwa muri yombi azira kuba yateguraga kugaba igitero cy'iterabwoba ku musigiti, aho yari yateganyije ko akigaba kuri uyu wa gatanu.
abashinjacyaha Buruseli mu itangazo ryabo bavuze ko ukekwaho icyaha bivuga ko hari umwe mu bagize muvoma y'abahezanguni akaba yateganyaga kugaba igitero ku musigiti, ndetse itangazo ryongeyeho ko nyuma y'amakuru yatanzwe hafashwe intwaro ndetse atabwa muri yombi mu gitero by'umwihariko cyo mu gitondo wabo y'umwana yibereye aho yiteguraga kuba yagaba ibi bitero. Iri tangazo rivuga ko akekwaho gutegura igitero cy'iterabwoba nk'uko iyi nkuru dukesha DW ikomeza ibitangaza. Biteganyijwe ko uyu mwana agomba gushyirwa muri gereza y'Ingimbi mu gihe yaba hamwe n'iki cyaha. Minisitiri w'ubutabera w'Ububiligi Paul Van yemeje ko ukekwa afite imyaka 14. Urwego rw'ubutasi rwavuze ko muri raporo y'umwaka washize hagaragara by'umwihariko ibyaha bigiye bitandukanye, aho by'umwihariko mu myaka 2 ishize hafi 1/3 cy'abantu baketsweho kuba barateguye ibitero muri kiriya gihugu cy'Ububiligi ari abasore ndetse n'inkumi bato cyane b'ingimbi hagati y'imyaka 18 ndetse n'imyaka 23 y'amavuko. Mu yandi makuru reka twizire mu Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Rwamagana, aho umusore w'imyaka 24 y'amavuko wigaga muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'ubuzima n'ubuvuzi ishami rya Rwamagana yajyanye n'abagenzi be koga mu cyuzi igihangano cya Bwugu apfiramo. Uyu musore akaba yarohamye ku mugoroba wo kuri uyu wa kane, gusa umurambo we uza kuboneka by'umwihariko kuri uyu wa gatanu. Iki cyuzi cyatunganyijwe kugira ngo cyifashishwe mu kuhira imyaka yiganjemo umuceri. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigabiro yemeje aya makuru, akaba ari we Rushimisha Mark aho yabwiye igihe akadomo.com dukesha inkuru ko uyu munyeshuri yajyanye n'abandi bane koga bakora urugendo rurerure birangira mugenzi wabo ananiwe akiri mu mazi ahita harohama, ako kanya ahita apfa. Nyuma yuko ibyo bibaye, uyu munyamabanga nshingwabikorwa akaba yavuze ko muri iki cyuzi harimo isayo ku buryo utapfa kubona umuntu, aho abanyeshuri ngo bafashe isaha yose babanza kumushakisha bamubuze mu ijoro, abarego bajya kubwira polisi n'izindi nzego kugira ngo batabare, nabo ngo bagiyeyo ntibahita bamubona ako kanya. Amakuru avuga ko umurambo waje kuboneka kuri uyu wa gatanu bigizwemo uruhare na polisi y'u Rwanda nyuma yo kumushakisha, ndetse ubuyobozi bw'umurenge bwasabye abaturage kwirinda kogera muri iki cyuzi kuko atari byo cyagenewe. Uyu muyobozi yavuze ko iki cyuzi igihangano kimaze gupfiramo abantu batandukanye, nayo mpamvu bagiye gukomeza gukaza umutekano mu kwirinda ko cyakomeza guteza ibibazo. Umunyeshuri witabye Imana yigaga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Rwamagana mu mwaka wa 3. Amakuru akomeje kugarukwaho, reka tuyacumbikire mu gihugu cya Uganda, aho perezida w'iki gihugu Yoweri Kaguta Museveni yakemuye ikibazo cy'abanyarwanda bo muri Uganda badahabwa ibyangombwa ndetse n'ababibonaga bakaba batindaga kubibona. Aho rero ibi yarabigarutseho mu by'umwihariko, aho yategetse ko mu bwoko bw'abanyarwanda bo muri iki gihugu bahabwa ibyangombwa nk'abandi. Abanyarwanda ni ubwoko bw'abanyarwanda bwemewe n'itegeko nshinga, aho bamwe muri bo bamaze igihe kinini bagaragaza ko leta ibimo ibyangombwa birimo pasiporo kubera gushidikanya ku nkomoko yabo, nyamara baravukiye muri iki gihugu cya Uganda ndetse bakanakurirayo. Reka tubabwire ko by'umwihariko mu iteka yasinye perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yibukije inzego za leta ko itegeko nshinga ryo mu 1995 riha ubwenegihugu abavukiye muri Uganda bakomoka ku banya Uganda ndetse n'abanyamahanga babyifuza. Perezida Museveni yashingiye muri ingingo yemeza ko buri mwenegihugu wese wa Uganda afite uburenganzira bwo guhabwa pasiporo n'ibindi byangombwa by'inzira kugira ngo asohoke muri iki gihugu cyangwa se agisubiremo. Reka tubabwire ko umukuru w'igihugu yatangaje ko ubwenegihugu ari uburenganzira kandi ko budatangwa n'abakozi b'urwego rw'abinjira n'abasohoka, agaragaza ko icyakoze bashobora kudatanga pasiporo n'ibindi byangombwa by'inzira mu gihe babonye ibimenyetso simusiga byerekana ko ubisaba atari umwenegihugu. Umuryango w'abavandimwe ubarizwa mu banyarwanda bo muri Uganda ukaba ari watangaje ko by'umwihariko wishimiye kwa perezida Yoweri Kaguta Museveni yaciye akarengane bari bamaze igihe kinini bagirirwa, avuga ko iki hari igisubizo ndetse bibanejeje. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yakemuye iki kibazo nyuma yaho mu kwakira umwaka ushize 2024 ahuye n'abanyarwanda bo muri Uganda bakamusobanurira imiterere y'ikibazo cyabo, ndetse bidasubirwaho bikaba byamaze guhabwa umurongo n'umukuru w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Mwese mwakoze kutwumva ndetse no komeza kuba hafi ya The Zoom TV 24, ani makuru nakagaruka mukomeze bube hafi, ibihe byiza kuri mwese.